Neki drugi prodaju sve za dinar, pa i decu. Poslednjih godina sve veći broj prosjaka na ulicama, a više od polovine njih su deca. Iako je navođene na prosjačenje krivično delo, malo je onih koji odgovaraju, a sve više onih koji na taj način zarađuju. Od beba koje drže ceo dan na suncu na prometnim raskrsnicama do starijih ljudi koji koriste razne metode da privuku naivne građane, posao prosjačenja postao je unosan poslednjih godina. Većina njih pripada romskoj populaciji i to radi zbog siromaštva. To je naša tradicija i mi od toga ne možemo bežati. Stručnjaci se, međutim, ne slažu s tim. Organizovan uvoz dece koja u gradove dolaze da proste predstavlja trgovinu ljudima i za to se krivično odgovara. A gde je naša odgovornost? Samim tim davanjem para toj deci mi podržavamo taj ciklus nasilja. Znači, bolji su ovi programi koji im daju hranu, odeću, psihološku pomoć i tako dalje. Znači, to je pravi način kako pomoći toj deci. Niko ne zna tačan broj dece i mladih koje prose. U slučajevima intervencije policija ima poteškoće i da ih identifikuje. Kada su maloletni, nemaju kod sebe potrebna dokumenta. Sve te maloletne izvršioce moramo da odvedemo do Centra za socijalni rad koji preuzimaju odgovornost nad njima. Posle privođenja prosjaka policija je nemoćna. Takav organizovan kriminal je teško dokazati, a i kad se dokaže, najviše kazne za takva dela su 2 meseca zatvora i 30.000 dinara. Kao da ta deca ne postoji ako smo svi svesni problema, ne postoji čak ni pravna definicija, postoji neka sociološka. Jedinu nadu uliva činjenica da je u Srbiji prošle godine oduzeto oko 1000 mališana zbog nebrige roditelja. I kada se postupa po zakonu, opet se javlja problem nedovoljnih smeštajnih kapaciteta za tu decu. Za Prvu televiziju Biljana Gavrić, Nina Medija.